Pozdrav ljudi, danas igramo Clash of Clans, nekakav server gdje imaš jako puno gemova, coinsa, eliksira i tako. Evo, ja sam to danas instalirao i već imam TNH11 i puno toga. Evo, ovo je moje nekakvo selo, nešto mi je nešto malo level. Evo vidite, sve mi je malo. Gledajte ovo, peka i tako dalje. Imam jako puno gemova. Zidice sada radi. Barbarian i Archer Queen su mi 40 i Grand Warden level 20. Sada tu nešto štujem. Na primjer, evo Hidden Tesla. Sada to mogu upgradeati koliko god želim. Odite na Google ili što već imate. Upišite FHX server, Clash of Clans, izbacit će vam puno toga, kliknite prvo, pojavit će vam se neki serveri i to downloadajte, imat ćete ovu verziju kao i ja. Vidite, danas sam počeo, već sam 75. Tu možeš što želiš. Ima dosta online igrača i tako dalje. Evo, nekog smo našli. Sada idemo. Barbarian King, Archer Queen, Grand Warden. Imamo da se rastavim. Sekunda. Malo šteka, no nema veze. Želite li da snimim kako napraviti takav model ili što već? Samo mi napišite u komentarju. Evo vam peke. Bowler, Witch, Freeze Spell, Right Rider. Sedem je zaredljeno. Imamo još 2 dragona, to nisam vidio, 17 staričarica i 2 Barbariana. Evo, to vam je Clash of Clans, takav mod. Možete napadati stvarno online ljude sa pekama, dragonima ili s čim god hoćete. Eto, to je to od današnje epizode. Pozdrav!